Juhuhovci, zamislite ovo, naučio sam Šapsona kako staviti crtež u našu Juhuhu aplikaciju i ne samo to, on se toliko potrudio da je na našoj internetskoj stranici pronašao vaše crteže i onda ih je isprintao i ja vam ih sad mogu ovako uživo pokazati. Pa krenimo, ovako ćemo ih zavrtjeti i onda ja ulovim jedan crtež da vidim što sam ulovio. O, pogledajte ovo, Fran koji ima 5 godina. Nacrtaj ovaj prekrasan dvorac i ovdje vidimo 4 osobe koje imaju krune na glavi. Ja mislim da su to kralj, kraljica, princ i princeza. Jako lijepo, Fran. Hvala ti što si nas vratio u neka stara vremena. Sad ćemo opet zavrtjeti da vidim mogu li... Opa, kako lovim vaše crteže, jako sam dobar u tome. Lea koja ima 5 godina. Pogledajte, nacrtala je sebe sa prijateljicom. Imaju čajanku ovdje ispod jednog prekrasnog stabla. Jako dobro, sad se i meni pije čaj. Hvala vam, Juhuhovci. A da vidimo što ću sljedeće uloviti. Pa sad mi se jede i slatko. Pogledajte ovo. Kiša sladoleda, jedan prekrasan veliki sladoled kojeg je nacrtala Roza koja ima 8 godina. Evo, još je prerano za sladoled, a sad mi se tako jede. Možda bih ja mogao zapravo utažiti svoju potrebu za slatkim tako što ću nacrtati jedan sladoled. A vi crtajte i dalje svoje omiljene deserte i šaljite ih na naše adrese. Juhuhu, Prisavlje 3, 10 000 Zagreb, može i elektronička pošta juhuhu@hrt.hr. Zato što će ih očito Šapson opet isprintati, pa vam ih ja opet mogu pokazati.